Ассалому алайкум подписчикони азиз. Умедворам ки ҳама касон сиҳат саломат сарбаланд хунобод ҳастем. Мо қарор дорем ҳол дар амоли бозори Ҳоҷи Шариф рӯз рӯзи ҷамъаи бузургай рӯзи Саиди ҷумъаро ба ҳар яки шумо парвардигор насиб рӯзу гарда аҷри савобаш ҳамамона насиб гардона барои азиз. Шурӯъ менавора аз пеши ғанаҷинои нозоида. Бардорем як сар ғанаҷиншаи фасона барои мол кардан бе аз молаки фасона тамошо кунед қадри қомати мола. Ғанаҷина ки хуб аст. Чанд пул гуфти якамра? Ина 81 кеса. 81 кеса. Худ 9000 гуфтеса. Камтар муомилаш монда 81 кеса. Камтар муомилаш монда молаки нағз будааст. Албан шамни 1000 мега. Иша чанд присида? Иша чанд карда? 84. Иша 84 карда. Иша ғанаҷак нағз ҳач ая одам. Иша савдо кеса. Иш базиртар гайда, ними майда чӯ гад. Бозораз лайк капасиясана фаромӯш накунед. Бозор навоҳои мо боз ҳам бисёртарша бародар азиз. Молакҳои базор будастанд. Ина бардорем як сар ғанаҷини дигар. Ина молаки нағз будааст. Қафои мол. Молаки шӯр. Бародарам азиз як сар ғанаҷини нозоида барои мол кардан ҳамеша агар бубухирам суякдори хуби хуби даст мол. Биқа рафтаги ает диюми май. Бародарам азиз диюми май биқа мондаги будааст. Моли бахват айда тамошо кунед. Барои мол кардан моли хуби хуби даст бародарам азиз. Ира чанд гуфти? 13500 мега муомилаи хуб дорад. Бозор чӣ пирсӣ? 12100 пирсида надодааст. Рақамои телефонта бигӯ. 903 203 203 14 37. бародарон касоне ки харидорӣ кардани бошад ба ҳамин рақамҳо метавонед занг бизанед, харидорӣ кунед. одами бозорай муомилаи хуб менаҳад. иншоалло ки ина савдош ҳам уқадр дур нест, наздикай камтар муомилаи шумо. гови хонаш будай ин мило инсони наза бародарон азиз насад ки одами ростқавлай бовария ба дили пур худаш биқа мондага медонад мисолаи хонааш намай мегӯяд. Яки молаш моли нағз аст. Занг бизанед харидорӣ кунед бародарон азиз. Бародарон азиз ин сар ғанаҷини нозоида димоҳа биқа рафтаги аст. гирифтаги нагирифтагиша худо медонад. беҳтарин мол корпусшам нағз аст. сӯйкаи хуб дорад. на қафои молам тамошо кунед бародарон азиз. молаки хуб аст. чанд пул гуфти? 15000 муомила дорад. бозор чӣ пирсӣ? Бозор 13800. 13800 мекан камтар муомилааш монда бародарон азиз. метавонед ки рақамои телефонта мегӯ. 5 та 5 32 29. ба ҳамин рақамҳо занг бизанед харидорӣ кунед бародарон азиз. молам молаки хуби хуб аст. барои мол кардана моли нағз дорад ки фигураи хушур дорад. моли нағз. бародарон се сар ғанаҷин дар якҷоягина фурӯхта мешаванд, тоқатоқарам фурӯхта мешаванд. як тамошо кунед баъд нарх-навошона бипурсед бародарон азиз. иш сирхала ғанаҷини ғафси хуб дай ё барои боқидан нағз аст. дорости барои бухдан барои мол кардан қазеб надорад. кас ростиша бигем барои боқидан мешаванд. барои ем дабади суяк доранда барои боқидан. як тамошо кунед барои озир нархошона мепурсем. ёра чанди гуфти? 13 мегӯ. иш 13000 иш 12000 иш 11 12 13 хулоса. бозор чӣ пирсидайса? Бозор 33000. андар як 33000 кардана. бародарон дар якҷоягинам фурӯхта мешавад, тоқатоқарам фурӯхта мешаванд. моло номер телефонта мегӯ. номер телефонта бигӯ. 5 та 5 32 29. бародарон ба ҳамин рақамҳо занг бизанед харидорӣ кунед. бародарон моло ки пеша ино ба навор гирифтем ёра ма ҳама одамам ба ҳамин рақамҳо занг бизанед ая одамам.
اینا نسیم جان هم نسیم جان قبل دسته اینا نسیم برابر چی بگه برادر نزدیک یک دست سرخونه چی دیگه یا امخر مولا 33,000 میگه 23,000 کردن میگه چند هزار کردن برادران عزیز نه یک سر تکای افغانی بهترینشه یک چخل می دوال نگاه میکنه سهر 14,000 کردن نداره مردم ضروره بزن 4,000 کردن برای این خاطر بچه که سوداگت بیلت میگه 3,800 سنان نفروشه با خاطر بیلگیری نه برادر میفروشن ضرور شده لیکن نسام دل زوره فاسون دست شروع ای ضرورت خواستن برای این برادر میگه برای بیلت گرفتن برای رسید با خاطر همین تکرار برادر از لک پاتسا طرف فراموش نکنید کمچین انده بزرگ ما میخوایم همین بچه بسیار میپسند که نوار کنید بزرگ هم کم میفت میشه برادران از این نمیجه تکه های سیرک های نغز از این برادر باور که ارگینالوش آوردگی بینا چه خیلی برای نسل گیری هم زوری بدن برای بخش هم زورانه که برای نسل بگیری اینو بهترین نسل میگیری یا قد بلندی پوچه بلندی فسانی ده فسان درازی ده درازم هم به تعریف هم کسی پیش ببینه حقیقتا ارزش مولو هست این میره برادر چند سون پرسیدگی چند کرد میگو چند کردن 4,500 میگو یا کردن 4,500 میگم معامله دور برادر عزیز بهترین شاید میگم که برای زود بگیری یا با آدمی مالدار نغزی بد میرسن تا جهت خیلی نرخ نوها 4,000 میگه نیو با مایده تراکوشای یا مایده تراکوشن یا مردم یکی هم تکاش سیرکاش زوری بد هستن به حد تکای بقوت دسته برادر عزیز 4,000 کردن 4,200 کردن میگه هر چی پسیده سر بزن نغز حضورش هم قیمت نیست برادر عزیز یک ساعت سیرکه اینمی سیرکه ایش تکچهش هم نغز میده همین تکچهش چند پرسید بازار اینمی تکچه نغز داد برای کشتن فربیه کشور به برادر عزیز 2,500 کردن نداده کمتر معاملهش ماده این سیرکش چی؟ 4,000 میگه 4,000 میگه 33 کردن این سیرکه هم که سیرکه بقوت بوده است خلاصه برای نرخ نوارم اون قیمت نیست از نرخ نوار سوزای فقط آدم در کار که مال بخره بونی کنه وقتی ازی برای حوض بگیری نرخ سوزای اینا برای تماشا کنیم اینا تکچهش با فسون میده شیشه میده برای خاطر همین تکچه های خشرو برای یک تایی لایک بزنه 500 سکنه ان شاء الله که بمورم نوارهای ما بحر شما برادران از ما بحر شما نوار میکنیم که تو شما که در غربی برادران از اکثریت تماشا کنه ببینه که اینا خناو قفانه من برای که اکثریت پاپتیچکون ما برادران از همه آدمای بزرگن ما خود آدم بزرگ هستیم اکثریت پاپتیچکون آدمای بزرگن بود نرخ نوار انترسات کیسن بیای با همکاری کنیم خدا هم اتون نگهبان شه برادران از یک سال اینا پیشونی قشقه مودا بده 22 میگه معامله داره ملاک نظر همه‌اش 25 میگه ایش خوره انا سوها انا این خوب بودگی 26 میگه معامله داره اینمی نرخ نوا همین 25 22 خیلی گفته‌اند مثلا یا برای بونی کردن اون یوشان برای بونی ها وجه قشقرا هستن با کلام انا اینجا دو تا قشقرا برادران عزیز برای زود گرفتن برای طول گرفتن به حد قشقراکای نغز دستن یه 6,000 میگه قشقراکای نغز پنج برای کم تا فراوانی برای خریدشون دنبال زور دارن برادران عزیز یا برای طول گرفتن اینش بعد موضوع با خراب هم برای یه خیلی تربیه میگن یوش برای مکردن برادران عزیز یک سر قشقریدگاه یا 600 میگن میرن ملاک نغز 46 میگه 4,000 کیست است بزرگ مال نغز دست میگیرن قشقر زور است بازه 4,000 پرسیدن ندادیشه 4,250 کردن نده کمتر معاملهش میدگه که قشقری نغز بده برای مال کردن کمتر بیسه خوب بشه برادران از متاسفانه ما این روز به کار نوار کردن نتونستیم و همینجا با شما خداحافظی میگم تا نوارهای آینده خداوند همه شما را نگهبان باشد همه غریبا مسافر برای ریکارد تنسیحاتی آرزو مندیم
تا نامرای آینده برادران عزیز لایک و پادپیساتچی را فراموش نکنید. خداوند همتون نگهدار شود. در خانه الله